كاديسها وطيم يخد اللخون مقالة سنياني مرقاني إلى خدية مالتي مرقني مالتي الشي بسلام أتو دحانكون بسلام تمرعو آمين تمرعيخا والع حيسكا مرعتك حيسكا تمص آمين أنا دما إلي لله قبله الشي بيتسب دحنا قني دحنا هنا سلام كورات بيتسب كميل لخاتكم مالتيو لما أنتي بقدامي أبز حلفة سومن كم زرعهم تخوينكم حفتي سيستر مالتيو برانك جراتني مصدق أخوينا ويكام حفتي كوينا برانك جرات نيرة لما أنت خانة فيلي بزوله برانك جوراني مالتيو برانك جن فيلي زوله يحجي أخونا برانك جوران لما أنتي كاديسها وطيم يخد اللخون مقالة سنياني مرقاني إلى خدية مالتي كاو دحر إدما عديسا دحر توسنا إذا فيديو زي شير ناقوركم كساع 100 شح كرر له مالتي دحر إدما مناتو أنا مقالة خد الله سلازول كوان سلازي فلطة تمليسها متي أنا حفتي سربرايز كجورعي مالتي سلازي كورات بيتسب كريس نحفتي تاع عينة وبتوها جزء الله بزول مالتي أبكم من صحف لي كاو بتعمي دسيخم تلو نتهوني هانات إيريتو خاني قبل بخمس كن جلدي حزقن نخير انتاي كيبلا كيدين كلاني وي اي تخن كرم دين كلاني حبيرنا نكاتل ساشعو سسناي نحاتكم معنا يسعون قديه هي كمل لخلي خامل لخا احنا دي خي خامل نخا لنا مسك هذا حندها احنا ايه بعد عاد كل ميديا زور الى نشتي غوبز نفيع خبا مستلامين نرجع دادس قديه ياو أوزي كأني ندي أنا حزي متجم كوزن عليه كي يبزح حزي أنا هنا قطعم عدو نسل الدول لي نبي تسوق خدية مالتي إيش أمسانا يتخرموا هاي كم حسيوني رجل أقدر السرح سلزخنا قدني خلل بر أنا مسخي تزغار مسخ تزغون بسم الله النيرو كوين جن حج جن خالية زر جن تعيز بحر كمزي سامر زولته فرانك تقارن خلاصي تايد تزيلني عدهم أخوي دزخون سواء مالتي استاسي أسكن قرن عدهم زخله عدهم أخوي دز تايد هايل صباح سي أنا ما عسرت فلت كوين الكاني هو كمزي صباح سي كمزي حجس جزخاني خا نقرن نسكي تايسكي فراني فلتنكم زه عايز رزر تايلمز عدهم أخيرس ورحدي قال طعميته مالك كعد حر حماد تايلاته نصح سجزا خالد خايلاته كاوه بس حوادي كاوه تايلو واسو عندي فلتن فانا زياده تخيدس هو هيلوا تخيدس هو ويلك مقعد هذا قوالا مهيباتو عندنا جزء أهدي خطورس دلي ومو كما أخي تخون أنا جاي بصراحة سلزخون إمبر مساحة صغار بس مالني طعمي إذا سيرني عاوزي كواخي كلني إيش يخو إنسان بنسوي عمك أو مريكي سدني مالتي كاو عشان ده ويحدش عمت بس كذا إيش ما تزينه يبصحنا نعو ومال أختها الليون بيتسب ولا تاي لن الكاي أخا تاي بحال نو مالتي بزارة ولا بنتم بيتسب جن كم زي كلهم سلامتها دحن لكم كمل لكم مصدقكم مسحواتكم سلام لكم يبحال نحنا مدحنا إنا زيابهر المسجن خالد وسخلو هياكل أخليو سامري الله نجرا قطام سامري ونقطام نجرا يا خد سامري صار حق دي الله سامري يا عرش دينش الله يكون دينك
ምን ይሰራሽ ነበር ምንም ደከመኝና ትንሽ ቁጭ አልኩኝ እውነት እንኳን ደስ አለሽ እንኳን ደስ አለሽ ያልን ነው ምን አግኝቼ ወንድምዬ ባለፈው ምንድነው ያልሽኝ ያርግሽው ፕራንክ ወደኔ ደረሰ እንዴት አሁን እኔ አይደለም ማለቅሰው አንቺ ነው የምታለቅሲው ተላምደን አብረን ተጫውተን አንድ ወር ያክል ተቀምጠን ጥሩ ላይፍ አሳልፈናል እና እኔ ልክ እንደ ምንድነው የሚባለው እንደዛ ይመስለኛል ስትለያዩ ነው ታለቅሽ አላለቅስም ለምንድነው ለምን እንለያያለን እንገናኛለን እንትን እኮ አልሰማሽም እንዴ ልመሸር እኮ ነው ሰርጋለኝ አልሰማሽም ቤተሰብ ሰይፋማ ሰርጋለ እንዴት የምሰርግ ልትሄድ ነው አረ ተገብሽው ፍራንክ ትክክል ነበር ማለት ነው አይ የምሰርግ ነው ግዴ ሰምተሻል ልትሄድ ነው አለሽ እንቆ ጭራሽ አይ ሰርጉ ምንድነው ብላ ነው ሰርግ ነው ምሽራ ነው የምትባለው በአማርኛ መራዓት ነው ዝኸም ጻናት ምሳይ ቢሳት ኮውን እንደዚህ አይደለም ምንድነው የሚባለው እንደዚህ ነው ወጉ እንደዚህ ነው አይደል አቅስሞ ምንድነው የሚባለው አሁን ወደ መቀሌ ልሄድ ነው ስራ እውነት አብረን አንሄድም ላሸንዳ እንደዛ ብዬ ነበር ግን ደርሷል እኮ ትንሽ ቀን ይቀር አይ እዛው ስራ በስራ ነው የተደወለኝና እኔ ዛል ተጠቅ እናንተ ደግሞ ግዴየ አብራችሁ ትመጣላችሁ ይሻላል እንደሱ ለምን አብረን ብንሄድ ይሻላል አይ ግድን ስራ ነው በስራ ስለሆነ አሁን መሄድ አለብኝ እና ቀድ ያለሽ ነገር ካለ ከፍራንኮ በስተቀር አውሪ ቀር ያለሽ ነው ደስ ያለሽ ነገር ካለ ደስ ይላል አይደል በቃ እዛ ትጫለሽ እዛ ደግሞ አሪፍ አድርገን እንቀበልሻለን ግዴታችን ወሰድ እሺ ግደየ መረቅን ማለት እሺ بسلام اتو دحانكون بسلام تمرعو تمرعيخ قلعه حيسكا مرعتك حيسكا تمص امين انا دما اليله قبلك امين 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 وسخن اياكل عبالي እንደ ለሰውነኩም ይመርቀው መረቅን እንዳይሆን ግስ መረቅን አይ መረቅን በሳይል መረቅኝ እንጂ መረቃል ምን ችግር አለ መረቃል ችግር ተሞሸር እሺ ተሞሸር መልካም መራኦ መልካም መርዓ አሜን ይቅናክ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሁን አሜን እድሜ ይስጥህ አሜን አሜን ሰላም ይስጥህ አሜን ያሰብከውን ያሳካልህ በቃ ታዲያ ከዚህ በላይ መምርቃት ነው እሺ ታንኪዩ አንልይ አንልይ ቻው ሽግደየ እሺ አሁን ላይ አንኩ ናፍቀየ ሰላም አተው ሽኒ እሺ ቻው እሺ ቤተሰብ ደህና ሆና ኸይደቃቸው በቃ ሆና አይትንጻ ቀኒልና ቤተሰብ خدلنا صعونا حزي ናብ አዲስ አበባ نخدلنا ማለትዩ ምሳና ተኻታተሉና አውዚ ቀኒና ማለትዩ ስለዚ حزي መቸም ናውዚ አይንመጽን አቋትና እቲና ክንከዲና ከምቲ አንቶ ዝነገርኩኹም ቤተሰብ ማለትዩ ንኽልቲየን በቀዳማይ ፕራንክ ስለዝገበራኒ ክልቲየን ስለዝገበራኒ ማለትዩ ሕዚ አዲስ አበባ ማለትዩ እዚ ቪድዮ እዚ ሼር ሳብስክራይብ እንዳገበርኩም ሕዚ አነ ዓዲ ኣይከድን አዲስ አበባ ኮይነ ማለትዩ ድሕሪ ሰሙን ወይ ድሕሪ ክልተ ሰሙን ተመሊሰ ክመጽእ ናውዚ እዚ ከኣኒ ንሓፍተይ በቀዳማይ ሰርፕራይዝ የገበርካያ ፍላወር ዝወሰድካላ ኢልኩም ነርኩም ከምቲ አንቶ ተዛርኩም ጅመርያ ማለትዩ እንታይ ዓይነት ሰርፕራይዝ ከምጸላ ኣብ ኮመንት ጻሓፉ ላይ ማለት ይኹም ስለዚ ኩራት ቤተሰብ ብጣዕሚ እድፈትኩም ምክንያቱ ንምንታይ ፕራንክ ኬርካ ያገለ ኸይቱንሊ ንቐጻሊ ብደንቢ ሰርፕራይዝ ክገብራ ስለ ዘለኒ እዩ ብጣዕሚ እድፈትኩም ሳይንዕናይ ንኺድ ቤተሰብ ሰና
አዲስ አበባ ንኸር ዘለና ምክንያት ካኒ ብናይ ባዕልና ፈቃድ እዩ ማለት እዩ መቸም ሓፍትና ኪደ ይበልትናን ኣነ ግን እንታይ ሓሲበ ምክንያቱ ንዓ ምንታውን ደስ ክብላ ትትሕዝተውን ንዓኻትኩም ደስ ክብለኩም እንታን ማለት እዩ ከም ሓድሽ ከም ዝተመለስኩ መቐለ ኸይደ እየ ኢለ ኣለኹ ዋላ ጓላ እውን ኣይትፈልጥን ሳምሪ ሲስተር እውን ኣይትፈልጥን ማለት እዩ ልክዕ መቐለ ከም ዝኸድኩ እዩ ዝሕሰብ ዘሎ ስለዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናይ ሓደ ሰሙን ፃንሒት ክገብር እየ ድሕሪ ናይ ሓደ ሰሙን ፃንሒት ከዓኒ ተመሊሰ በታ ዘላትኒ ከዓ ንሲስተር ወይ ከዓ ንሓፍተይ ሰርፕራይዝ ክገብራ እየ ማለት እዩ እስኪ ከምቲ ዓንቶ ዝበልኩኹም ማለት እዩ ኣብ ኮመንት እንታይ ዓይነት ሰርፕራይዝ ይሓይሽ ግን ቤተሰብ ንእሽተይ ምስ ዓቕምና ዝኸይድ ገይርኩም ሰርፕራይዝ ፀሓፍልና ንሓፍትና ድሕሪ ሰሙን ሰርፕራይዝ ክንገብራ ኢና ማለት ስለዚ ክቡራት ቤተሰብ ከም ትሪእዎ ዘለኹም በዚ ዝኒ ዓዲ ትሪእዎ ኣለኹም ልምዓት ኣሎ በዚ እውን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኧረ በስመ አብ በዚ እኒአ ይፍለ እዩ ብስሩ ሶ ዓድና እውን ከምዚ ዝኒአ ለምለም ይግበረልና ሰላም ፍቕሪ የውርደልና ይኽለኩም ጀሊ ስለዚ ሓሳብኩም ኩሉ ግዜ ምሳይ ኣብ ኮመንት ፅሑፍለይ ኣዝየ ዘኽብረኩም ብጣዕሚ ዝፈትየኩም ኣዲስ ኣበባ ኸይድና ግን እንታይ ኢና ክንገብሮ ኣዲስ ኣበባ ኸይድካ ምስ መን እያ ክትርቀስ ኣዲስ ኣበባ ዘለኹም ሰባት ደውሉልና ኢኹም ክንራኸብ ኢና ሶ ናይ ኣዲስ ኣበባ ፕሮግራም ከዓኒ እስኪ ሓደሽቲ ነገራት ሒዝና ክንመፅእ ክንምኩር ኢና ክሳዕ ሽዑ ብጣዕሚ ኢና ንፈትየኩም ሰላም ዳሕና ቆኒ ኢልና ቴንክ ዩ